Kum kadak banyadon bentalam bat ki parado parasnam ki blawan phayeng na kaleng ki jaka jung jala ba pher kari India kuntup na kathan chate lamingi hakas ngini kong jung katayo kasang HYC West Khasil District hapo ka jinglam jung president usamla lumlang khars imle bat general secretary usamla wante boklingdo kala lej Jingiarap de ki Marbam ya kiti ki Marbam ba kuntup kum ki Horlicks ki jingbam di sya bat ki sabon sum kasang HYC kala lej Jingiarap lingba ka office jung ka DMNHO West Khasils Hak kaseng kala yo ban IT ru syaka Dr. Mbare DMNHO berkaseng kala syania syaka tai ka office bakan sapej bat penpoi syaki quarantine center kibadan hakelang ka district katkum kajing idon kam ka jongka HYC West Kazihil hakene ka porunta ngiwan ban hadin bangila yo I yagi paradok prasnam ki jongi ki lawan nakeleng ki jaka nanot is berkunjung di pat ki jaka ki ba ki lawan phai ni po West Kazihil po di area jongi po West kumta kamsim ka jongi kamla hi wangin syusha ng syusngap kumta ikwa hi ban yadon banta khindiat hezaj na berkiparadok prasnam ki jongi di sama pulih ki badan sabar ki jaka te hakne ka porunta nagaliang jongi ngi namar ngi yoi lada ngin lek man ki center man ki quarantine center langi lek man ki snong ngimla ya kata kumta dakwe ki jing satu jumut bat I Dr. Bare I belong I YSMO jong West Kazihil lawan panok donation dem syaitu ki paradok prosnam ki basong quarantine center la kadai haki community la kadai ki institute kunju kamtam kitu ki paradok prosnam ki ba syuim lagi belah ko agi wei pat ki jaka lawan panok donation da ki perlik kumba drupo tam tadi ki horlik nang ta kunju ru ki biskuit kunju ki sabon namta ban yarap lem namta paradok prosnam kum kadak ban yadan talem hakum kani kapor bakimat ya kini jingpang